Kalam Ali from UPPL. Sorry. Alil Sheikh from UPPL. Anthony Busantari from Anthony Busantari. दिनै नोंथांमोना नैबे बेंटल प्राइमारि बिपिएफनि मावखुलियाव इउपिपिएल नागारना बिपिएफ हान्जायाव फैबाय मा जाहोननि थाखाय फैदों? थांखांनाय दिनाव जों बिपिएफआनोमोन नाथाय 17 जन एमसिएलए देरहासेयावबो जोङो सार हाग्रामा महिलारिया सरकार दानो हायिलाय जों बुजिबाय जे जों सानबाय जे जों माबा मोनसे उपाय जानांगौबा जों सरकारजों थाफानानै खामानि मावाबा जों जेबो जोंनि साननायाखौ सुबिदा जों खालामनो हानाय नङा साननायाखौ साक्सेस जानो हानाय नङा होननानै थांखांनाय दिनफ्राव जों बिपिएफखौ नागारनानै सरकारजों इउपिपिएलआव जोङो जगदान जाखांनायनि उनाव जोङो फैबाय नाथाय बिसोरो इउपिपिएलआ जइन लानोल' गोरों नाथाय गावसिनि मानसि होनानैल' इउपिपिएलआ सेहेराखौ देखायनो हायो नाथाय जों बिपिएफनि थांनाय मानसिफोरखौ बिसोरो गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा जोंखौ पात्ता होआ बेखायनो जों बुजिबाय थाबाय फैबाय थानाय समाव जोङो सार बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलारि नङाबा जोंनि साननाय हनाय जेबो जों गासैखौबो साननायफ्राखौ जों जाफुंहोनो हानाय नङा होननाय साननानैनो फैबाय थानाय समाव जों बिपिएफआवनो जों जइन जाफिनबाय आङो 13 समष्टिनि ट्राइबेल खथानि जों सार सावरायग्रा एबा सेखनजोंनो थाफानानै खामानि मावदोंमोन टप लिस्ट खामानियाव जों बिथांजों मावफादोंमोन दायो जों बुजिनो हाबाय साननो हाबाय 13 समष्टिया ओरैनो बिपिएफआनो उइनार जाखानायखा ओरैब्लाबो जोंनि बिपिएफआ मालाबाबो गावाखै इउपिपिएलनि भटारफ्रासो गावजोबनायलाय जों बेयाव साननो हाबाय नुनो हाबाय मोनथिनो हाबाय जों बिथांजों थाफानानै जोंहा जेबो जानाय नंला फैबाय थानाय समाव बिपिएफआनो सरकार दागोनखाय हाग्रामा महिलारियानो जोंनि सरकार दागोनखाय जों रुजु रुमु जों सानै हयै जिउयै माहामै मोदोमै जों बिपिएफखौनो हाग्रामा महिलारियाखौ जों सापर्ट होनो होननानै जों दिनै बिपिएफआव जइन जाफिनबाय कृष्ण सिडली बियाबाव आरो 13 समष्टियाव बिपिएफनिया जोंहा गार्जेन गैया होननानै इउपिपिएलनिया बानसावो नाथाय जोंनि आदा सुद' सार दं आरो जोंनि जिसुआ सुमफ्रामारि दं आरो जोंनि सार सुकुर सिं मोसाहारि दङ बिसोरनो जोंनि 13 समष्टिनि 31 नं सिडली बियाबनि बिसोरनो जोंनि बिफाखा एबा जोंनि नेतागिरि होमब्ला जोंहा मानि आंखाल जादों नेतानि जोंहा जेबो नेतानि जेबो आंखाल गैया जोंनि सारमोनानो जोंखौ ओरैनो नांगौखिनियाव सहाय होबोनानै दङ नांगौखिनियाव जोंखौ मदद होबोगासिनो दङ जोंहा जेबो गिनांगौ गैया 13 नं समष्टियाव ओरैनो बिपिएफआ 100% सरकाराव फैफिनगोन मेम्बार हिसाबै থাকি ইমান দিনলৈকে আমি চালো আমাৰ গাৰ্জেন ভাল নহয় গাৰ্জেন মানে কোনো ক্ষমতাত আহি মানে আমালোকৰ ফালে কোনো মানে পাব্লিকৰ সেইখিনি আমাক আজিলৈকে কৰা নাই আৰু মেম্বাৰ হিচাপে আমাক আজিলৈকে দেখবা পাৰা কোনো গাৰ্জেন নহয় কিন্তু সেইকাৰণে আমি আজি 5 বছৰ চাই এতিয়া কি কৰিলোঁ আমি যদি ইউপিপিএলত থাকে তেনেহ'লে আমাৰ মানুহবিলাক বা আমি কি দুৰ্দশা হ'ব আমাৰ বিপ্লৱ যেনেকৈ চাইছিল এনেকৈ ইউপিপিএল চাব নোৱাৰে ইউপিপিএল চৰকাৰ চাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি ইউপিপিএল এৰি আজি মই বিপ্লৱত আজি যোগদান কৰিলোঁ মই আজি খুব ভাল পাই বিপ্লৱত আজি মই আজি যোগদান কৰি আজি সন্তুষ্ট পালোঁ আজিকালি মতে মই এইখিনি কামনা
বিপিএফ দলে যদি সুন্দৰভাৱে আমাক চলাই ল'ব পাৰে আৰু ৰাইজক সুবিধা মতে দেখিব পৰাৰ কাৰণে আমি আজি ৰাইজক লৈ আজি আপোনালোকৰ হাইকং পঁচতাৰি আছে বৰ্তমান দিয়া আপোনালোকক চোৱা নাই আমাক একো চোৱা নাই আমি নকৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম তেনেহ'লে আমি আজি যদি ইউপিপিলত থাকি যদি আমাৰ যদি একো কাম নহয় আৰু আমি আজি ইমান পদবীধাৰী থাকি মানে পদবীৰ কোনো মূল্য নাথাকে তাত আমি থাকি কি কৰিম তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া কি কৰিলোঁ আৰু পদবী আমাক নালাগে আমি নতুন চৰকাৰৰ লগত মানে বিপিএফ চৰকাৰৰ লগত আমি জইন হৈ তাৰ লগতে আমি সুন্দৰভাৱে যদি আমি চলাই ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই যিটো চৰকাৰৰ যিমান আছে মানে আমাৰ মুৰব্বীসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ৰাইজ বা আমালোকক ভালদৰে দেখি চলি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ দি এইখিনি